Da li ste se ikad zapitali zašto su reklame na vašem računaru različite od reklama koje gledaju prijatelji na svojim računarima? Da li ste se ikad zapitali zašto, na primjer, jedna mobilna aplikacija, jedna igra, mora da ima pristup kameri vašeg telefona, iako nema potrebe? Danas ćemo pričati o privatnosti u mreži, o tome da li nas neko stalno gleda, da li nas neko stalno sluša i da li nas neko stalno prati. Pravom na privatnost garantovani su privatnost doma i porodičnog života, privatnost pisama i privatne komunikacije, kao i zaštita podataka o ličnosti. No, od momenta kada postajemo prisutni u mreži, mreža ostaje zauvek sa nama. Zahvaljujući mreži, brojni akteri dobiju pristup našim intimnim sferama. Zahvaljujući satima koje provedemo koristeći internet servise, mobilnim telefonima i drugim uređajima koje imamo stalno sa nama i potpuno nezavisno kroz kamere, mikrofone i senzore koji nas prate u realnom okruženju. Svaki put kada uključimo računar, kada koristimo svoj mobilni telefon ili surfujemo uz pomoć tableta, mi otvaramo prostor da neki podaci o nama i našim interesovanjima koje ne želimo da delimo ipak postanu dostupni. Najnepoverljiviji među nama će reći bolje je da budem diskonektovan. Ne želim da budem u mreži ako to znači da će ljudi saznati o meni nešto što želim da sakrijem. Međutim, život u savremenom društvu je praktično nemoguće offline. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama, mi danas bolje i brže učimo, informišemo se i zabavljamo se. Danas sa vama želimo da podelimo informacije i znanja o tome kako možete da zaštitite svoje podatke i svoju privatnost, a da pritom sebi ne uskratite ništa od mogućnosti koje vam nude digitalne tehnologije. Koristit ćemo mobilne telefone i koristit ćemo računare, ali poželjno bi bilo da to bude sa znanjem o njihovim mogućnostima, ali i potencijalnim opasnostima iz perspektive zaštite naše privatnosti. Kada se krećemo internetom, kada pretražujemo internet, odlazimo na sajtove, mi u stvari svo vreme ostavljamo nekakve digitalne otiske. Te otiske ostavljamo na taj način što naše prisustvo na tim web sajtovima u stvari aktivira male delove koda koji se zovu kukiji ili kolačići, koji u stvari šalju informaciju o tome da ste posetili određeni web sajt od kompanijama koje prate vaše kretanje. Sad, internet je prepun tih kukija i naše istraživanja govore o tome da preko 50% web sajtova koje posećujemo, na primjer, imaju Google kukije. To jest Google ima nekih 80%, a Facebook 50%. Tako da praktično svaki put kad bilo šta radimo na internetu, informacija o tome se prenosi tim kompanijama. I osnovni biznis modeli tih kompanija jeste da prikupljaju podatke o nama. Oni onda te podatke obrađuju i na osnovu tih podataka pokušavaju da utvrde koje su vaše želje, koji je vaš način ponašanja, ko ste i šta ste. I ta informacija u stvari postaje vrednost za njih i oni stvaraju ogromnu količine profita na analizi toga i prodaji toga trećim licima. Što je u najvećem broju slučaju kroz oglase koji se nalaze na vašem računaru. Međutim, to je samo prvi korak, znači to je samo jedna dimenzija onoga što oni prikupljaju, zato što vaše ponašanje na internetu je praktično samo jedna forma informacija. Ono što je mnogo dinamičnije od svega toga jeste ono što se prikuplja kroz mobilne telefone. Svaki put kad instalirate neku aplikaciju, vi sigurno u nekom momentu imate, izađe na vašem ekranu, da li prihvatate određene uslove, da li prihvatate da ova aplikacija prikuplja ove vrste podataka o vama. I vi to najčešće samo kliknete da. Međutim, šta se krije iza toga? Krije se u stvari u velikom broju slučajeva, krije se u stvari biznis model tih aplikacija. Veliki broj besplatnih aplikacija su besplatne zbog toga
što je njihov biznis model praktično baziran na prikupljanju tih informacija. Inače, oni ne bi imali razlog da postoje. Mi smo napravili jedno istraživanje koje je obuhvatilo najpopularnije aplikacije. Jedan čovek u proseku ima na desetine i desetine instaliranih aplikacija na svom telefonu. Svaki korisnik pipne taj mobilni telefon, dodirne ga na stotine i stotine puta tokom dana, tako da mi u stvari non stop vršimo neku vrstu, ostavljamo te tragove kroz korišćenje tih aplikacija. Šta je naše istraživanje pokazalo? Pokazalo je da preko 70-80% nekih tih dozvola se mogu okarakterisati kao dozvole koje u neku ruku mogu ugroziti vašu privatnost. Ono što je veoma zabrinjavajuće jeste da određene aplikacije koje ste instalirali na telefonu, vi u stvari nikad niste ni dali dozvolu. Znači, one su došle sa već preinstalirane prilikom kupovine tog uređaja. To su najčešće, na primjer, aplikacije sa Google, to su najčešće Facebook aplikacije. Znači, vi nikad niste ni dali dozvolu da se te aplikacije instaliraju i samim tim niste dali dozvolu da se te informacije prikupljaju. Čak u nekim slučajevima i domaći operateri takođe recimo instaliraju određene aplikacije koje su recimo aplikacije nekih novinskih kuća koje u sebi po našoj analizi imaju dozvole koje omogućavaju tim novinskim kućama da prikupljaju senzitivne podatke o vašem ponašanju. U ovom slučaju koji smo mi imali jesu informacije o logovima sa vaših telefonskih poziva, to znači koga ste zvali, kada ste zvali i koliko ste dugo pričali. Što naravno može tim novinskim kućama da donese neki set informacija koje mogu da zloupotrebe. Biznis model koji se bazira na tome se odnosi na to da se informacije o našem korišćenju analiziraju i da se stvaraju određene profili po kojima se dalje procenjuje koje vrste oglasa, na primjer, treba da vam se plasiraju kroz te mobilne aplikacije. Kopernikanski obrat usledio je 1998. godine, kada je Google svojim PageRank algoritmom napravio potpuno novi način pretraživanja sadržaja. Od tog trenutka krenuli smo Google da dajemo podatke o našim interesovanjima, poslovima i brigama na dnevnom nivou i to nekoliko puta. Čak smo se toliko odomaćili u prisustvu Googlea da smo krenuli da koristimo i sve njegove druge usluge, od elektronske pošte, kalendara, mapa, alata za kolaborativni rad, operativnih sistema i najveće baze video sadržaja. Na taj način smo Google snadbili sa ogromnim količinama naših podataka kako bi nam omogućio da njegove usluge koristimo komfortno i sa uživanjem. Ipak, moramo biti svesni da je Google istovremeno i najveći kreator naše reputacije, da se upravo njemu svi obraćaju kada žele da saznaju nešto više o nama. Zato se postavlja kao pitanje da li smo bili pametni kada smo upravo onome koji utiče na našu sliku u društvu podarili sve podatke o nama. Svi smo ponekad brzo i bez mnogo razmišljanja kliknuli na OK prilikom instaliranja nekog servisa ili aplikacije na mobilnom telefonu ili u svom računaru. Kasnije je taj naš brzi OK omogućio da podaci o recimo našoj lokaciji ostanu vezani uz fajlove koje čuvamo u svojim uređajima. Recimo da ste slikali nešto za Instagram, uploadovali ste to na svoj profil, a kasnije u folderu u kom čuvate fotografije otkrijete da uz svaku od njih stoji tačno vreme kada ste je slikali, ali i adresa pa čak i broj ulice. Svi ti podaci koji se automatski i neprimetno prikupljaju o nama, našem kretanju, pa čak i našim interesovanjima, ostaju pohranjeni i na raspolaganju nekim trećim licima. Kompanija Apple, recimo, jako voli da o svojim korisnicima zna gde se kreću. Koji su to gradovi koje smo posetili, koje smo muzeje obišli, kojim smo se ulicama prošetali.
Ovim podacima kompanija Apple uglavnom raspolaže prema oglašivačima, dakle prema onima koji će u nekom trenutku poželiti da nam nešto prodaju. Svaki dan više od milijardi ljudi se loguje na Facebook. Oni tokom tog dana proizvedu na milione i milione lajkova, klikova, šerova, uploaduju na milione i milione fotografija, pišu postove i sve to zajedno postaje jedan resurs koji Facebook pretvara u profit. Godišnje Facebook na osnovu toga generiše nekih 17 milijardi dolara profita. Što je nama bilo interesantno jeste da shvatimo na koji način se u stvari naše ponašanje, ono što mi radimo na Facebooku, ali i van Facebooka, zato što Facebook prikuplja podatke o našim posetama na drugim sajtovima, se u stvari pretvara u taj profit. Ono što je tu jasno jeste da smo mi neka vrsta resursa. Mi obično volimo da razmišljamo o nama da smo mi oni koji vrše rad. I tu postoje čitavi koncepti koji govore o tom nematerijalnom radu. Da mi u stvari u momentu kada pišemo neki post ili objavljujemo fotografiju na Facebooku, da mi u stvari radimo za Facebook. Zbog toga što svako od nas provede 20 minuta dnevno na Facebooku, to je nekih 300 miliona besplatnih radnih sati svakog dana koji korisnici Facebooka u stvari rade za taj Facebook. Ali stvar je u stvari još mnogo dramatičnija, jer mi nismo ni radnici u toj fabrici, mi smo u stvari samo resurs. Mi smo materijal iz koga različiti algoritmi, različite procesi koji se dešavaju na tim serverima u stvari proizvode ono što naše ponašanje pretvaraju u profit. A to rade preko formiranja tih profila koje onda prodaju trećim stranama. Sad, problem je što znači, mi ako bismo gledali Facebook kao državu, to bi bila najveća država sa milijardu i 600 miliona korisnika, to bi bila najveća država na svetu. Međutim, mi nemamo nikakav uvid o tome kakve se u stvari procesi dešavaju u okviru te zamišljene države. Facebook nema ni svoju službu kojoj se možete obratiti, ne postoji kontakt forma. Znači, to je jedna zatvorena crna kutija. Ono što je nama bilo interesantno jeste da pokušamo da razumemo taj proces i onda smo mi praktično prikupili informacije sa nekih 7000 javno dostupnih patenata i krenuli da čitamo kako su formirani ti algoritmi koji u stvari pretvaraju to naše ponašanje u profit. Sad, ono što je u stvari zastrašujuće jeste količina podataka koja ulazi u taj Facebook. Činjenica je da taj Facebook u stvari je jedna crna kutija i ono što se nalazi u toj crnoj kutiji je bio objekat našeg istraživanja. Mi smo prikupili nekih 7000 različitih patenata koji su bili javno dostupni i koje smo krenuli da čitamo da bi odgonetnuli na koji način ti algoritmi funkcionišu i na koji način se naše ponašanje pretvara u profit. Ono što je vrlo zabrinjavajuće jeste da vrste i širina tog nekog prikupljanja informacija koje Facebook čini. Znači, prva grupa predstavlja informacije o vašem ponašanju na samom Facebooku. Šta to znači? Znači, kada kliknete, šerujete, bilo šta da uradite, Facebook prikuplja i beleži informacije o tome u jednoj bazi. Drugi segment predstavlja u stvari ono što vaši uređaji koje koristite govore o vašem ponašanju. Znači, to su različiti metapodaci, to su podaci o vašem uređaju, to su podaci o operativnom sistemu, podaci o mrežama na koje se kačite, logovi različiti i ostale informacije. Treći veliki skup
podataka koje one prikupljaju jesu podaci sa drugih sajtova. To su ti cookie i pikseli koje se nalaze svuda na polovini celog interneta, koji u stvari šalju informacije Facebooku o vašim posetama. I poslednji veliki segment jesu u stvari informacije koje Facebook razmenjuje sa drugim kompanijama. I to je vrlo, vrlo zanimljivo pitanje zbog toga što Facebook praktično postoje druge kompanije koje prikupljaju podatke, na primjer kompanije koje imaju one affiliate kartice koje koristite u supermarketima. Na primjer, informacije o tome mogu biti razmenjene sa Facebookom ili različite druge informacije koje drugi ljudi prikupljaju, druge kompanije prikupljaju. I sve to zajedno postaje deo te jedne velike baze koju Facebook kreće da eksploatiše. Ono što je genijalno kod tog sistema jeste način na koji on u stvari te podatke formira u jednu mrežu u kojoj se različiti događaji, različiti odnosi se međusobno povezuju. Znači, ako ste vi postavili fotografiju, neki drugi je kliknuo na tu fotografiju, veza između te fotografije i njega je različita nego veza između vas i te fotografije i onda oni mogu da to analiziraju, da izvlače različite zaključke, veze između ljudi, veze između pojmova i tako dalje, i tako dalje. E sad, iznad te baze, u stvari, posle te baze dolaze algoritmi koji kreću da tumače te podatke i da kreću da stvaraju sliku o tome ko ste vi. Ti algoritmi bave se praktičnom pronalaženjem, mapiranjem vaših afiniteta, gde vas praktično stavljaju u određene grafove i onda pokušavaju da to uporede sa oglasima i to se sve dešava automatski. U čitavom tom procesu ne postoje nikakvi ljudi. To su sve algoritmi koji praktično pokušavaju da razumeju ko ste vi i šta ste vi. Međutim, oni rade gomilu drugih stvari koje bi mogli da se nazovu senzitivno, u smislu da oni pokušavaju da razumeju koje ste vi, na primjer, nacionalne pripadnosti ili koje ste boje kože, koje su vaši politički stavovi i onda pokušavaju da vas negde grupišu u odnosu na druge ljude. Jedan zanimljiv algoritam koji smo mi proučavali bavi se praćenjem rutine vašeg ponašanja, to jest kada ustajete, u koje vreme, na kojoj lokaciji, kuda se krećete, gde je sledeći put gde se logujete i na osnovu toga pokušavaju da zaključe, na primjer, na koji način vi putujete od posla do kuće ili da li ste vi sad putnik koji ide često avionom i tako dalje i tako dalje. Ono što oni rade takođe jesu analiza socijalnih slojeva, kom sloju pripadate i to nije bazirano samo na informacije sa vaše platne kartice i vašim transakcijama, nego muzika koju slušate, deo grada u kom živete, koje sajtove posećujete, u stvari negde gradi sliku o tome kom staležu vi pripadate. E sad, to je čitava ta priča koja se bavi pretvaranjem našeg ponašanja u profit. Međutim, postoji jedna druga priča i to jeste jedan od najmoćnijih algoritama koji sada postoji trenutno i to jest jedan od najuticajnijih, jeste u stvari algoritam koji određuje ono što će vam se pokazati na vašem news feedu. I on je jako moćan u smislu da on određuje ono što vi vidite. Znači, u tom odnosu između vas i vaših prijatelja, gde oni postavljaju neki sadržaj koji biste vi želeli da vidite, između vas postoji neko, to jest nešto, što određuje šta ćete vi vidjeti ili ne. I to negde može da utiče na to kako ćete vi razmišljati o stvarima. Ima jedan veoma jednostavan primjer, jeste ako, na primjer, u slučaju nekog terorističkog napada ili nečeg tako drugog strašnog, Facebook jednostavno krene više da postavlja na tom feedu slike srećnih kuca i maca, to će na vas uticati
na različiti način nego da postavlja slike sa osakaćenim ljudima, žrtvama itd. itd. Facebook je tu pravio različite eksperimente u kojima je recimo na grupi od par stotina hiljada ljudi postovao samo pozitivne informacije i onda pratio kako se to odnosi na njihov ponašanje, to jest emocije koje posle ti ljudi imaju. Postoji dosta priča o tome na koji način je Facebook sada uticao na izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i ideja u tome da bi Facebook trebao da bude taj koji pravi selekciju toga šta je prava vest, a šta nije prava vest. Što je po mom mišljenju potpuno strašno. Ono što je u stvari problem sa Facebookom jeste da on nas zatvara da postoji termin koji se zove filter bubble. To su te baloni u stvari u kojima mi gledamo i vidimo samo ono što želimo da vidimo. Znači, Facebook procenjuje sadržaj koji će vama biti odgovarajući da biste vi na njega kliknuli. Znači, on ima svoj biznis model koji je napravljen tako da vas negde ohrabri da vi što više klikćete i zato vam pruža informacije koje odgovaraju vašem svetu, vašem pogledu. Tako da vi imate osjećaj da ste okruženi samo sa ljudima koji misle na jedan određeni način, dok stvari koje, recimo, ljudi drugačijeg političkog ubeđenja ili drugačijih shvatanja jako retko u stvari postaju deo vaše te informativne sfere. Tako da mi se praktično kroz Facebook samo okružujemo sa idejama koje su nam negde bliske i tu nam negde u stvari stvara taj filter da mislimo da je, na primjer, sve ok ili da sve nije ok i tako dalje i tako dalje. To sve ima veze sa onim što se sada zove kao post-truth society, gde Facebook stvarno jeste jedan, može da se posmatra kao jedan od katalizatora tog društva u kome više istina nije ono što je glavni reper. Znači, Facebook ne postavlja stvari na vaš feed po tome da li su istinite ili nisu istinite, nego su u stvari emocije, to da li ćete vi kliknuti ili nećete, to je odlučujuće o tome da li će vam nešto biti prikazano ili neće na vašem newsfeedu. Iz Googleove kuhinje u saradnji sa starim Nintendom izašao je Pokémon Go. Mobilna aplikacija koja je samo za nekoliko dana postala najpopularnija među mladima širom sveta. Pokemone su jurili podjednako u tokijskim baštama, ulicama Mexico City-a ili šumadijskim obroncima. Jedna aplikacija uspela je da promeni rutine miliona ljudi. Mnogi koji nisu često izlazili iz kuće krenuli su da šetaju po nekoliko puta dnevno, a drugi su promenili rute od kuće do posla ili škole kako bi uhvatili neke retke Pokemone. Pokemon Go je takođe kreirao i solidan biznis model. Svi smo krenuli da kupujemo digitalne artefakte kako bi uhvatili one najvrednije Pokemone. Ali istovremeno smo svi postali i radnici Google-a, obilazeći različite lokacije, mapirajući ih, snimajući ih, kako bi Google dobio pristup podacima kojima njegovi automobili i kamere ne mogu. U poslednje vreme se dosta priča o algoritmima i njihovim uticaju na naše ponašanje i na ljudsko društvo. Ono su pojmovi koje se pojavljuju jeste algoritamsko upravljanje i način na koji će se to regulisati. Sad, zašto je to bitno? Algoritmi, prvo da raščistimo, nisu ništa spektakularno. Ne moraju to biti neke veštačke inteligencije koje se tu nalaze iza nas. Algoritmi jesu matematičke jednačine koje nešto računaju. Okay? Sad, postoje jednostavni algoritmi i meni je uvijek divan primjer je u stvari semafor i imate taj odnos, recimo crveno svetlo za pešake traje 60 sekundi, a onda zeleno svetlo za kola traje 120 sekundi. I taj odnos predstavlja u stvari stav o tome šta je bitnije, šta se
promoviše. Znači, da li promovišete pešaka i njemu dajete više vremena da pređe ulicu ili promovišete automobile kao glavnog u toj igri. Sad, ma koliko to delovalo nebitno, to negde reguliše dinamiku kretanja ljudi u gradu. I zato su algoritmi bitni i zato veliki broj procesa koje mi radimo u životu su moderirani od strane algoritama. Pričali smo o Facebook newsfeedu kao jednom algoritmu. Drugi jako bitan algoritam je Google Page ranking algoritam, kao i mnogi drugi manji ili veći algoritmi koji utiču na naše ponašanje. Ono što je jako problematično u svemu tome jeste na koji način mi kao ljudi, kao zajednica možemo da utvrdimo šta se dešava u tom procesu. Sad, imali smo recimo primjer 2007. godine, desila se jedan krah na berzi koji je u stvari nastao tako što su se par algoritama koji su algoritmi za kupovinu akcija velikih frekvencija, znači to su akcije koje se prodaju ispod nivoa koji mi možemo da uopšte spoznamo. Znači, u deliću sekunde se donose odluke, softver i algoritmi donose odluke šta će da kupe. Sad, 2-3 ta algoritma su se negde zakačila i desilo se neki lup, neki problem i čitava berza je pala zbog toga i vratila se opet posle par sati. Međutim, naučnicima i ljudima koji su pokušali da utvrde šta se desilo u tom momentu je bilo potrebno godine dana istraživanja uopšte da shvate šta se desilo u tih par sekundi tog algoritamskog rata koji je nastao. A rezultat toga je da su stotine i stotine milijarde dolara negde otišle i bile izgubljene. Sad, algoritme takođe mogu da se bave stvarima koje su senzitivne po nas. Naprimjer, algoritmi koji utvrđuju koje ste rase, algoritmi koji utvrđuju različite stvari i počinju da vas selektuju u različite grupe. Naprimjer, možemo da pričamo o algoritmima koji se koriste za procenu vaših, recimo, stanja u osiguravajućim društvima, koji na osnovu tih algoritama mogu da donesu odluku da koliko ćete vi platiti nešto. I problem je u tome da mi sada nemamo kapacitet da vršimo regulativu tih algoritama i to se sve dešava u nekom neregulisanom prostoru. I ako bi mi čak i želeli da uđemo u regulativu toga, postoji pitanje na koji način će se to vršiti zbog toga što ne postoji dovoljno velika količina ljudi koji su dovoljno kvalifikovani da bi ušli sada u čitavu tu problematiku i stojali iznad tih korporacija i kompanija kao što su Facebook i Google i na određenim etičkim pravnim osnovama rekli ok, ovo je u redu, ovo nije. To je pitanje koje će nas čekati u sledećim sigurno deceniju, ali je nešto što moramo da razrešimo ako mislimo da stvorimo neko pravednije društvo u budućnosti u kome će algoritmi imati sve veću i veću ulogu i u kome će oni određivati ono što nam, način na koji se ponašamo i davati nam neke šanse da nešto radimo ili ne. Takođe, postoji veliki problem vezano za algoritme, jeste, na primjer, odgovornost u momentu u kome jedan algoritam koji se nalazi u nekim pametnim kolima koje više nemaju vozača, ko snosi odgovornost kada taj algoritam ili softver odluči da li će da žrtvuje nekog pešaka ili nekog u kolima. Od interneta plaćamo telekomunikacionu uslugu prenosa podataka. Internet servise praktično uopšte ne plaćamo novcem. Plaćamo ih našom pažnjom, podacima i potrošačkim sklonostima. Interesantno je da i kada bi želeli ne bi mogli većinu internet usluga ni da platimo novcem.
Mnogi od nas, iako nisu svesni, zaključili su poodavno ugovore kojim zadovoljenje svojih potreba putem interneta plaćaju podacima o sebi i svom okruženju. Najveći deo praćenja i prikupljanja informacija koji se odvija kroz medijske kanale, uređaje ili servise koje koristimo, odvija se sa ciljem da nas neko bolje upozna kao potrošača, odnosno da kasnije te podatke iskoristi za dobro targetiran advertising. Krećući se po online prostoru, mi otkrivamo šta je to što volimo da čitamo, gde volimo da izlazimo, šta volimo da večeramo, gde se oblačimo ili kakvim se sportom bavimo. Recimo da ste proveli neko vreme online pretražujući potencijalna mesta za svoje naredno letovanje. Već za nekoliko minuta na vašem Facebook profilu pojavili su se oglasi za najbolje hotelske ponude upravo za ona mesta koja vas zanimaju. To naravno nije slučajno. Neko je posredovao između informacija koje ste otkrili o sebi, odnosno o svojim željama, i između onih koji te želje mogu da vam ispune. U ovom slučaju to su turističke agencije. Koliko god bio moćan, Apple u stvarnosti ipak ne može u potpunosti da zaobiđe zakone koji se odnose na zaštitu privatnosti korisnika. Tako je ova kompanija 2011. godine morala da plati odštetu od $950 Kim Hyung-suku iz Južne Koreje. On se naime žalio sudu na dodatak u iPhone-u koji omogućava praćenje lokacije korisnika i pohranjivanje tih podataka. 36-godišnji advokat je u tužbi naveo da registrovanje njegove trenutne lokacije i snimanje, što omogućava fabrički ugrađen softver koji koristi iPhone, narušava njegova ustavom zagarantovana prava na slobodu i na privatnost. Sud je presudio u korist Suka, Apple je morao da plati punu odštetu, a nakon presude Kim Hyung-suku je izjavio da svako registrovanje i praćenje lokacije korisnika bez njegovog znanja zapravo predstavlja grubo narušavanje njegove privatnosti i kršenje zakona. Ova presuda otvorila je mogućnost da svi stanovnici Južne Koreje koji su korisnici Apple uređaja na isti način podnesu tužbu protiv kompanije, zaštite svoju privatnost i ultimativno naplate isti iznos odštete. Oglašavanje nikada nije bilo preciznije i bolje usmereno nego što je danas. Zahvaljujući podacima koje ostavljamo iza sebe u online okruženju, mi dajemo mogućnost potencijalnim oglašivačima da o nama saznaju mnogo više nego ikada pre. Nanotargeting je obraćanje veoma usko, fino definisanim ciljnim grupama publike. Nanotargeting zapravo u praksi označava da će neka reklama biti usmerena upravo ka vama. Bilo da ste vi 25-godišnjakinja koja radi u banci, ima zlatnog retrivera i voli sa drugaricama petkom uveče da odlazi na večere. Ili ste možda 18-godišnjak koji beži sa časova u školi, sanja novim patikama i ovog vikenda je odgledao celu poslednju sezonu Game of Thrones. Ukratko, oglašivače danas zanima mnogo više od toga kog smo pola i koliko imamo godina. Zanimaju ih naše želje, naše interesovanja, vrednosti u koje verujemo, zanima ih kako provodimo slobodno vreme. Nanotargetiranje omogućava savremenom oglašavanju da sve ove parametre uzme u obzir kada planira jednu reklamnu kampanju. Države imaju dužnost da nam omoguće da praktikujemo svoje pravo na privatnost. Pravo da zadovoljavamo svoje uobičajene potrebe bez da ostavljamo podatke brojnim pratiocima. Međutim, internet okruženje je napravljeno tako da ostavljamo čitav niz digitalnih tragova. Te da bi zaštitili svoju privatnost danas, neophodno je da steknemo napredna tehnička znanja, koristimo različite tehnološke uređaje, poštujemo procedure, a neretko kršimo i zakone. Ono što nas čeka u bliskoj budućnosti jeste pojava nečega što se zove internet stvari, a on predstavlja stvari samo jedan naziv, jedan koncept koji se odnosi na to da će stvari koje koristimo u kući, u okruženju, u gradovima biti povezane na internet. Tu govorimo o pametnim frižiderima, pametnim sjelicama, pametnim različitim stvarima koji će biti povezane na internet i moći ćemo sa njima da uspostavljamo različite kontakte. Sad ono što je tu problematično jeste u stvari odnos prema privatnosti, jer sad imamo situaciju da
stvari, pametne stvari, ti umreženi uređaji ulaze u naše domove, a dom jeste neka svetinja privatnosti, i kreću da šalju informacije o tome kako se vi ponašate, kako vršite interakciju. Znači, s jedne strane imamo novi kvalitet života, a sa druge strane imamo nove izazove vezane za privatnost. Informacije žele da budu slobodne. Brojni pojedinci, međutim, nisu u mogućnosti da iznesu ono što misle, usled straha od posledica za svoju reputaciju, egzistenciju i bezbednost. Anonimnost tako dopušta da se brojne ideje i mišljenja uključe u javnu sferu. Ona štiti slabe i one sa manjinskim mišljenjem od većine i moćnih. Iz anonimnih izvora upravo dolaze one informacije i podaci, ideje i druga znanja koja bi zauvek bila prećutana i sakrivena. No, informacije mogu biti slobodne i na drugačiji način. Anonimnost može omogućiti različite zloupotrebe, prekoračenja slobode izražavanja koje mogu ugroziti brojne druge interese, bez da se može lokalizovati odgovornost. Tako neistinite i nedozvoljene informacije mogu biti van kontrole, ugrožavajući brojne druge ljude. Jedino gore od brojnih kompanija koje nas stalno prate i prisluškuju bez našeg znanja obično, je kada to rade upravo državne institucije zloupotrebljavajući sopstvena ovlašćenja, bez ikakve dozvole i kontrole. Obaveštene službe su nekada prikupljale podatke putem sistema uhoda, koje su dostavljale podatke koji su morali biti verifikovani, klasifikovani i onda tek određeni za dalju upotrebu. To je zahtevalo puno vremena i brojne resurse, pa je ovakav način prikupljanja podataka morao biti targetiran, usmeren ka određenim ljudima i događajima. Modern pristup obaveštene delatnosti osnažen je tehnologijom koja je sve ove procese učinila jeftinijim, bržim i pristupačnijim. Tako se podaci prikupljaju masovno i nadzor traje sve vreme. Ovakvi sistemi omogućavaju da se devijacije i ponašanja koja nisu očekivane uoče u realnom vremenu, a da se zatim alarmiraju posebni mehanizmi zaštite. No, moramo biti svesni da masovni nadzor svih pripadnika ljudskog društva nije u skladu sa postojećim društvenim dogovorom, koliko god izgledalo da nas može zaštititi od različitih opasnosti. Da bi praćenje bilo dozvoljeno, neophodno je da postoji opravdan razlog za zadiranje u privatnost, da se poštuju procedure i da postoji adekvatna sudska odluka. To je prepoznao i naš Ustavni sud, koji je prethodnih godina poništio čitav niz odredbi domaćih zakona. Odredbi kojima se obaveštajnim službama davala mogućnost da nas prisluškuju bez odluke suda. Iako je regulatorni okvir usaglašen sa evropskim, nismo sigurni da li se to poštuje u praksi. Borbu za zaštitu privatnosti u digitalnom okruženju mi kao publika možemo da dobijemo. Važno je da razumemo kako sve naša privatnost može da bude ugrožena, a potom i da preuzmemo odgovornost za zaštitu svojih podataka. Imamo moć da kontrolišemo ove procese. Danas smo počeli da je vežbamo, a nastavljamo u idućoj epizodi.